Assalamualaikum. Aleykümselam. Hayır, ne oldu? Seni geçen milisalar karmap kettiler, ne kıldın öyle? İnternetten sayasat jönündө birdekilerdi süйлөp койгом да. Hayattan Azrail. Sen cindisin be. Bu sayasat düşünmegenden keyin sayasatка kelişim ne kılasın? Hani düşünüş kerek de düşünmegenden arkasında çıkıp alıp dövdüre versen kamayt da. Kamayt da. Жок. Мага саясаттын не кереги бар дейм да. Ошо да не кереги бар дейм да. Анан Тетиги аялым канды иче бергенден. Причем тут аял, 2 жыл тынчыраак отура турсам дегем да. Тынчтык бербей. Аялың тынчтык бербей, аны 2 жыл түрмөгө отура турайын дедиң бе. Анан эмне бошот үйдүбү? Наоборот 2 жыл үй түрмөгө кесип салбадыбы? Отура берем аялың маңдайында.